बेगीन के वयता भुरगे वर्साचे जातूस पयले पावल फुडें मारतूस माय पायचे गाडीच कोशेन मोर गोठा भुरग्यान मामा दादा म्हणटोस पयले उतर जिबेर घेतोस आमुर्को हांसो तोंडार येता आपल्या भुरग्याक सुखी दवरूंक ताची चिंतना पुरी करूंक माय बायची सपनां आसता जिवीत मनशाचें एक उमाणें केन्ना कितें जाय चिंतूंक जायना कोणें जिवीत आमकां सगल्यांक देवाचें देणें जिवीत चलना ताचे विणें सगल्यांक आमकां एक दीस वचोंक जाय जेन्ना येता देवाचें आपोणें सोदवे राती नशीब बरयला फकत ताणें सोदवे राती नशीब बरयला फकत ताणें जुलाई 31 तारीख 1994 वर्सा सोबीत रायच्या गांवान लिजल मोलो एकटेच तुजे भयणीचो तसो माय पायच्या मोगाचो एकटोच उजवाडाचो दिवो आसलो उखोल करून घराचो मायन पायन बरो तुका शिकयलो तसोच तुका मोगान वाडयलो अकस्मात खांबो कोसळ्ळो देवान पायचो उगडास केलो सुर्गीच्या राजान आपूण व्हेलो 2025 वर्सा काळी कुपा उपरासली पाय मोतोच माय फुगार जावन रोडली आपल्या गोरकाराक काशावान पडून मायची काळजां फुटली 24 तारीख जानेराची 2026 पुताक देवान सोर्गीची दारां उगडली आपल्या व्हडल्या भावाक देवान स्वर्गार व्हेलो म्हूण भयणुकी जाली आपल्या गोरकारा फाटल्यान पुताक व्हेलो म्हूण मायची काळजां दुखली उगडास तुजो ती करता दीस रात फकत तुजेंच ती चिंता मनीस तूं बरो आसलो ल्हानवी काय घेवन भोंवलो देखून आयजली तुजो उगडास ताका येता इश्ट मित्रां तुजी तुजो उपकार नियाळटा तुजे असलो इश्ट मेवचो ना म्हणटा देवान स्वर्गार तुका घेवचो आपले वेगेन तुका दवरचो ही मागणी ती देवा थंय मागता एक म्हयनो जावन गेलो तांचे मोदेना तोरुयली आजून तुका कोण विसरोंक ना ओस व्हडली
मिल्जेसलेसली सेमी म्हणटा तूं परत मेळचो ना मोग तुजो काळजान आसा विसरोंक जायना उतरां तुजी कानार पडटा पूण तूं दिसना आयज एका तारुगडासाक तुज्या भेटोयता तूं तांचे मोदेना आयज ते तुका पळोवंक जायते जाशेता पूण तूं संवसारान ना